retreat nadu katayo banwan ngidon ga retreat lais ngi kabangi syait pelong nakabinta ka jingkoi jingkia jongki bapang ki basitam nakabinta ka jingkoi jingkia menziam jimur jimbarkat bad kan stang kat sautarik kaneka tayo sngi toding shipo shiteng kan stang kan kut sngi utrai kitoki bakwa banwan shimenda ka nega retreat pilaban pakerteng lada pimio pakerteng ru kamlele pilaban wan shimenda haganeka kaneka longer retreat hapsam meet laisngi bada kitoki bakwa pilaban wan shimenda tang light no lese kilongomi badon kulung barit lese kan solonga jingwit yakiwe bad kinigi kun samla kina bada kilongomi longopa pilaban wan shimenda kum kaneka retreat kayarap shibun kupa bakuid ru lakentu menda usnem bangi deben shimenda ya ki retreat ki ba kum kene ya royal try nang da how banai banwan ka bible convention kan long katlai tarik don uwe unong yalap uwan banyarap yangi ulong unong yalap ubadon kasap kerpang unsawan na Kerala banyalap ya kata convention bad unyai beteng bandon lang batngi banhikai yang iru haga retreat how banai Julai kitoki bakwa banman chimenda kata ka retreat ulong uwe ubayarap yaki beriu banduai hikai yaki banduai te kitoki bakwa ban chimenda kata ka retreat pela ban bu jingmut how banai Julai ru ngidon kaju ka retreat kan bud ya ka Bible convention how banai banman kalong katna tarik katlai tarik hakata kasngi uta unong duwairu udon pelaban pintip ya kiweru kanamba bunmut kinban kinyamad ya kasap kerpang jong uta u nang yalam nangda katayo babut unsa shimendaru hakata ka retreat kata mut unsa batngi kumba shitayo tam hangne bad kumjuru kito ki badon ka jingkwa banwan nang kumna banduairu pelaban ban kata kasngi pideban contact yang lada don kibakwa ban shimenda ha ka jingi kai jongu nadu snginingkong unsa stamban hikai unduai kanai kipideben kin mau lada don kibakwa ngan sa kontak katokan nangut kiba syait ai kerteng yanga ban kwa ban duai ya sait ngin sagi kai yapi kumjuru uni usnem jonga jingduai upa bakuid upelong o hindu yangi ban perlong yaka school jonga jingduai school school of prayer te kabamut ngan terwa kumne happy kinu kiinga sem but snow bangikwa ban late lang ban duai syang ne shanesha retreat center nginsa ai jakayapi pila ban sam nadumin step hadu janmit pila ban syong duai namar mindang ngidonro yaki imane solitary chapel gim kumjuru ngidon gajimene sakramen hangne chapel barit ladapi jid ban duai omde kumba kiwai kiwan ban jingduai pen koit kane kalonga jingduai kumba kendu upa bakui pikwa ban perlu dia ka por jombe baroshisngi pila ban pendip yang ini wan na kane ka parish ban duai hangne pila ban duai so tuniem te kane baro kalonga binta ka upa bakui kendu yang ini ngideban perlong ya uni usnem jongga jingduai ka basirhem te kito ki badon ga jingkwa hoit ngin leit shitayo shisngi ban shong duai baro kimi ki pabat ki kun pelaban wan lada de kurru kamlele pelaban wan ngirungin sa lada ngipintip shua ngan sai pore pila se ngirungin sa shong lam ban duai bat pi lada pi kwa ban duai marweru kamlele nginai jakaya pi hangdo aga solitary chapel kata ka mod sepulchre chapel ne haganega chapel sharum jonganeka imaneru haimane hangneru pinio yaga jaka banduai ya royal try pela sautu ne kalam sautu wadnum khadin pat wadnum ngam sautu re kan re ayu pada ukren wadnum ong shuhum da sautu ne hem tekane kalonga jingdon kam kaba kerpang kumjuru nga terwa hapi kawai pat namaru ni ude snem jonga jingduai ngadon ro ke jingtumu ka home mission ngan terwa happy home mission kino kiinga sem bakwa bangin wan duai haying jombi pide ban contact lupa pen bay tarik lesengin sa wan daka jimbit jongu parish jombi ban duai home mission so dunia
kane ka long ru jingkar pang ka ba uppa ba kuit u Hindu yangi satu kane ka long ru ka jing don kam ka ba uang khang ne pilaban perlong kano kana ka sngi pikwa ban ban duai nama ruang lei shaki sanctuary haki jakat duai perlong jing duai perlong pilgrimage min da usnem kum ka jimpen kre jongga jong usnem kuit ba kuit ya ro try ya ro try hallelujah 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 Wat kumjuru ngakua ban kerpade ke jing tuai jompi hakane ka tayo ngin stang bansna ya ke ying jakasa nagabinda ki sinrang ke bawan duai retreat bat kumjuru kawai pat ka hall bahe banyalap retreat ke bawan retreat laisngi tengin stang hakane ka tayo ya kita ke jing tre ngeba bu jing tumu pidang duai ni am nagabinda ka center man gasngi ne pila kalait man gasngi haba piduai pide ben bu jing tumu nagabinda kanega center nanda pide ben pinslu reki kon samla jambi badon sap ban ruai ban tem ban wanyalong kawe bad ka retreat center namar ka retreat center hangne kalong ka retreat center jong ka diocese teriam de nagabinda ka diocese baro kawe haba pialong kawe bat kaneka center kumbawan na katokan nangod ki kinasamla na kawe minta gasngi kilawan te don bon ke balai kerteng piru pi don ka jingkwa pide ban wan shimenda retreat inner healing ka balai sngi nangda ginsa pindrung yapi ha kaneka kinhun ban yarap yaki weiru ban yalap ya ker diocese baro kawe suki pasuki an sa don ka jingi ka nginsa stang ban hikai nong yalap nangne minta ngadangai Bible study kawairu malakis ngi balang ngi don Bible study janmi kito ki bajan pelaban wan don ki longkomi wan nangne pendangare ba de non ba de sitli baroki wan shimenda ha kane ka Bible study kabangi shait perlong man gas ngi balang hindriu shiteng kan stang ya kane ka Bible study ngi hikai nadu gospel jongu Matthews kalayait minta marshiteng hendragin yai beteng man ki gospel ngin hikai man gasngi balang ka habayade bat kane usnem joga jingduai u mensiam bakud prasad yanga labanai lad yakiweru banman yaro yautrai tapi de bendu bojing tumu nagabinda kini bat kumjuru yaki program kaba ngi aish nangne naga sender shaki wei pat ki parish tru sngababu jingduai ngadon kam yaki jingduai jombi kam shirhem so tuniem pinduai niem duai haba pe duai nagada kada man ke inga sem pide ben duai rosary lada pilong bajaitu ben duai nagabinda elade hendrai nagabinda jongi nagabinda Holy Redeemer Niva Center mauklam pide ben stam ben duai so tuniem ke bajaitu ben duai elade but ki inga sem enai duai hendrai nagabinda ka center pide ben stang duai no nadu minta kasni so tuniem to stang no nadu minta kasni yaro yautrai hallelujah 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 hallelujah